irahaba. Haleluya, iradukomeza. Ubu turiho dukomeye. Mana ishimwe. Ndashimiye uburongozi bwadutumiye. Turabashimiye cyane kuko aho hanze hari abaririmbyi bo baba baturusha, ariko dushimiye uburongozi bwatwiyumviriye ko. Mana ibahezagire. Ndashimiye mwese mwaje, Mana ibahezagire. Haleluya. Ndashimiye n'umutware wanje yamerekeje. Haleluya. Haleluya. Si bya benshi. Haleluya. N'ubuntu twagiriwe. Twarakoze indirimbo iri kuri YouTube. Uragenda ukandika Iteka Jeanette. Twakoze audio, dukora na video. Kandi tubwira n'Imana ngo idushoboze dushireho n'iyindi. Haleluya. Uragenda nyine urabe. Haleluya. Uca ukora ibisabwa. Imana riri guhezagire. Ivuga ngo Imana ntacyo twayiburanye, nta nico dufise Imana itaduhaye. Byose tubikesha Kristo. Haleluya. Katurimbe twese. Mfite impamvu zo kuririmba, numva nuzuye amashi, by'ukuri Uwiteka yakoze, yatembeje amazi mu miti iguye umuma, by'ukuri Uwiteka yakoze umurimo. Tuvuge ngo mfite impamvu, mfite impamvu zo kuririmba, numva nuzuye amashi, by'ukuri Uwiteka yakoze umurimo, yatembesheje amazi meza mu mitima iguye umwuka, by'ukuri Uwiteka by'ukuri umutima wanjye urabyemeza ko we ni wowe. Harimo iby'intera uca bugufi
wadukomereje imitima igiye gucika intege. Hari igihe Imana yadusanze ducitse intege iradukomeza. Reka tubivuge nawe ubivuge, kuko hari igihe wakomeretse, hari igihe wahuye harima bijinera kuca bugufi hariri Mana wadukomereje imitima, wankomereje umutima ucitse intege. Nukuru umutima wanje igihe cyari kibaye kinini, ntegereje umwanzuro wanjye n'ibihe, erega niwumfatiye runini, yemeye no kunikwaza isoni, ntiyari kunyihorera nubwo navuze nongorera, ntiyabonye ngiye kugwa amanukira kundamira, na wa musozi biruhana yashoboje kunye niwe nyesha umusuro w'aya masezerano, niwe mvuga sishidikanya yankijije amaganya, niwe nyesha umusuro w'aya masezerano, niwe mvuga sishidikanya. Imbaraga zawe Uwiteka, Uwiteka Mana yanjye, zitumye nongera Mana kuvoma imbaraga zawe Uwiteka, Uwiteka Mana yanjye, zitumye nongera kuvoma nukuri naje mbona
shigihumure kuma niba intonganya ishidi niwe nyesha umuzu wayamaze niwe mvuga sishidikanya niwe turabiza abagabo twihagararaho niyo karaktere Imana yaturemanye sivyo muvyeyi turanka yuko icubahiro cacu kija ku bagore niko bimeze niko mwabaye namwe nanje nuko mugaye yaririmbye amahera yanje yarayamaze kimwe mu bintu amahera ndafite arayanja kandi arayajya nyene ariko rero ubusingira ndamuha amahera ubu nyene Yesu ashimwe ko nayamuhaye sinsubiramwo arabizi nawe ariko ngira ndamuhe kado ndayikunda sana haleluya ntaye byari ntibyigeze binanzamo ko noyimuha nagiye mu ivuga butuma mu kwindwi mu Rwanda twarajanye bwari ubwa mbere ajayo ahagara kuri stage muri Karuvara araririmba abantu kuri cano barasara hirya no hino ubu reba dufise ibibazo ngene bamukura mu Burundi ngo agenda ahantu bamufata neza uburendi muri ivyo bibazo eske ko mbona zahana akabahezagira ahaja hose mugahezagirwa Imana ishimwe hari igihe ingabire umuntu Imana yimuha ariko abantu bakayinegrije mu bantu banegrije ingabire ya Jeanette sindimo ahubwo muranda mubwira ati ririmba tazira Imana kandi yaririmbye akarira ndafashwa cyane kadongira ndamuhe amen muri Decembre nagiye jenyene kuko twakuye umwana kwibere bitarakunda ico gihe mu kwindwa tugiye gusubirayo tugarutse arabandanya ronka mama we yaravuga ati umugabo wawe je sinumva umureke yijane komeze wose umwana umugore arasigara ngeze mu Rwanda ati wamusize ati namusize umva mbabwira naragarutse mbwira umugore ati nagiye jenyene narababaye hanyuma mugabo hari kado narose ico gihe bakomeza nkibaza kubera iki tutocutse umwana tukamukura kwibere nabimubwira kanga kofi aho duheruka iwanyu sinabivuze umushumba aragongo ntigikunda twarageze mu rugo namwe niba ndi umugabo wawe akabarije nabyaye kwine mucutse kandi utamucukije ndakwereka yuko ndi umugabo ubu twaramucukije nubwo yagwaye malaria yaravuye kwibere amaze iminsi yaravuye kwibere nzamubazanira muhumure hano sabye kandi nzamuzana kubera kado yateguye igiteramo ubuherutse haguruka kado turahezagirwa rero Yesu agumugesha namonye ndanezerwa nanje nagomba nsaba umugore wanje ntajya yemera ko mvuga nkubu ariko arajugumira ariko reka mbabwire Yesu ashimwe iyo ndinze mvuga amen iyo ndinze mvuga harabaga challenge ku buzima bwiwe hari kado rero mfite hano iyi kado listen to me munyumvirize Yesu ashimwe ni surprise uyakire no kuvuga iki nta birebire ariko ahanyene ku gicaniro Yesu ashimwe Yesu ashimwe ndazi neza ko ubuzima bwiwe buhindutse ndabizi je amen ibisigaye amen ndaciye bugufi amen ndaciye bugufi ku bantu bose bamushigikiye Jeanette nta kandi kazakora numuririmbyi nta kindi akora yarambwiye kuva ndamutwara ati no kuri
numva kuririmba ari ubuzima. Ndamubwira ati nzakubera umumanager, aho ngeza ndagerageza. Reka mbivuge kuri live n'abari kure bavyumva. Muri 2022 nari umumanager ahagaze neza, nari mfite top abakozi, ngira company ikora amazi. Bansanga muri company mu ruganda ngiye gutora amazi njana muri concert twayise intahe event. Bansanga mu ruganda abantu bara mu Rusizi kunyica, uruganda ruba mu Kajaga. Imana inkurayo, umva mbabwira, ndi mu manza kuva ico gihe kandi naratsinze. Ibisigaye ahora yanka ko nshinga intahe. Tekereza kuva rero ico gihe ntabwo ndamusapotinga nkuko biba bikwiriye, kuko urumva banyivye uruganda bashaka no kunyica. Ariko none haleluya mpagaze mu yindi authority. Jeanette ntategerezwa kuguma ameze uko ameze jamais. Hari abamucezera bamukinaho bakamufata uko nkababara, nkavuga ati no, negereza gushigikira ingabire Imana yamuhaye. Rero umuntu wese yamushigikiye ahaguruke zenga isengesho. Data ngo hayicubahira umuntu wese yagize icyo akora, wagize icyo akora wese naho umuhezagire, umusubirizaho yakuye. Ijambo ryawe riravuga ngo ingabire y'umuntu nimucira inzira akajabuka. Reka Mana uhezagire umuntu wese yagoroye ukuboko akamuhezagira. Ndagushimiye ko ijambo duhejeje kwiga ryatubwiye ngo umuntu namenya neza ko ari umuntu yatoranije kuba umukozi w'icubahiro, akava mu byaha, agava mu bitagira ikimazi, ngo azaba igikoresho c'icubahiro kandi kigiranye n'ikimazi. Reka ingabire Mana y'umwana wawe watoranije, Mana nzima iteriteka Jeanette, igirire ikimazi Burundi, igirire ikimazi East Africa, igirire ikimazi Afrika, igirire ikimazi isi yose. Imbere yuko tuzaja mu birori hamwe nawe Mwami Yesu, aho tuzama tuguhimbaza ibihe byose, reka tukiri no muri inosi abariko barabona Jeanette aguhimbaza akagutazira bagafashwa, reka bazamubone yarateye imbere, bazomubone waramuzamuye, nabo bazogushima mu izina rya Yesu ndabisenza. Amen. Thank you.